Hello guys, welcome back to my channel. Bella welcome hambai norokhay no hai ani channel no phai visit khapaman bagai tai ke bo first time nai tong ke please ani channel no subscribe khadi tai subscribe khaya ku butong ha ka agi naizak bo please subscribe khadi tam ke ang tabuk 60k mark hit khana nai tong kha so avna dakti hit khana bagai ana please to babadi ang balai khano no grateful nai Dakti ano 60k hit kind of help kadi then the most requested video home tour norok je naina money nok naina money ani busai somni abo bo pununai finally 60k hit khakan ka abo this time le pakka promise ang asbin nong ni request nugui na tongo pori na tongo gangkai nong no busai tongo pununai hinai so finally ang funuk nai 60k reaching khagan funai aban bagai norok ana help khadi chubadi video no maximum borong no share khadi te wisha chen Q&A bu khainai abagai no norok please nong je chen no question sing namu chungmani agi je sungja gya rok ta sim ta sing bidi agi je sungja gya te agi wo je answer khaji gya rok please norok all video ni tolawo comment khadi. So without further ado, let's continue with the video. Tini ang kaiman income tay, tini ang onek dinin ka bag rupaya ko. Hai no same bag ba use kay tongo kaham bag rupaya je ata. Hai no kisa like lamar ong bag rupayo, nga hawkers ong payo. But this time nga ang online, kasi branded bag na ka Zouk nay Zouk na di oman biskang nong biskang ton ka. Actually Zouk brand nga kasar kaham like nong no or bofnu wando Instagram mo bonor check out khaimano biske kaham even Sara Ali Khan bo brand ni ko brand no bo use khayo ngangai biskai mane unique khayada amuk bangma bags chingnu kha but amta haike unique bag ang nusnu ya ko tai chini Indian culture no onek boni bag o mane portrait khayo nga bagina ang te bacha go and also je summer tak to aske kolomo sanala kore joton feel khai to kana so koloma season chung onek no tam nai floral genius khum ekdom design khaizak rok chajago ikonu khna boni bag rok biskai Indian tai summery look and also beach no ke hamjangai tonghang kan almost just perfect za wangle asa kok salalia sing direct video ni phasing thalai sinai now the title no gina makhana ang tam video khainai tini what's in my bag challenge khainai yo inge oro ang ani bag ni bisingo normally ang tam ton daily ang phata thanga and bag ko tam da ang nang sanai do nang ang funung nai first thing kai ito very important abong khan number 1 phone le sabase pok nai like phone no jibono pok maya nga ang gasa galti khaga ani kalbar dino pogui khokjang mani muda tong takai jibon hon pogi ekdom khaklabo siton tonai megsing dagai afro mistake khaga do ang kalbar dino phone no bego dalia ang haino toni khatarong khokjaka ngai ta khangai bego no toni ang ekdom khatar thanga gai bego tosma tonai masma tonai ang phone no le as a blogger as a content creator phone is a must 100%. Nijina pogoi mano but phone of ta pogi blogger of ta and also phone ni jam pran charger kari ke ching bhai ke mane iPhone users ro to Simon video ro na khanga onek dati charge thang pa yo ke o charger kari he kai choliya ta nge charger kari ke to bhai ke videos ro blogs ro content ro create ne bana photo ro to lai nai no hata thang angle ang saini ado buino sai buike buti ja mane baksa tong $1 photos ro videos ro asen na ya zakta but angle photos videos na angle ani jibon ini hasi mane memories na capture khamana and third abukuno most important ini samani ado but tabu kolama zora wole clutch le nango haida like not of go shwana like not of go feel khayana je buring nge kanai to polo khan to ni na mu chungo na kengsari to ko na thokja go niji no ta like na thok bo na thya but kengsa kangka niji no ekdom mane khong ki feel khayo do but weather
kengi tong na ni le abo sombo bia hesi abo gino omo like srapsa rok kengo and preto khai pe uta omo abo gino bego mas mato te ka shanga ke iko gada dahin dawa dahin jotono mane ka bonga boro different hambe heda ga omo khnai omo panangli ang mo bai ma khawo heda omo do o jinis da tang sje kma heda like pai shugo hai puna aske kma wo norok buri rok nai tong nai rok norok ba ang haki sungkha jodi kma za khanga please tola comment family na ki ang simita kma za yeah this is normal oh normal das hania ang biasa ke kemazang mani jesa pai di ombo kemana nyo omo ang except segang payment do omo kemana bini bi boy babak sate kai ni payment ju ti ka mane kai tham ka payment ita amo kai ni ke kemai thang ka omo simi tori chubo eglota hinke te ke sang hinke oh to omo chosma basic important and bagai like suddenly ang nani mo sa video ro na ke koran mo to ka chosma ko an chosma style ni bagin ta masu do baksa ano style ni bagai thubo no asu but an chosma le ang mokol lugyan bagai mokol lugyan ya asu bu lugyan ya do kisha hasa ngan ke lugyan thango no phara ke chung ke lugya ta sai ke lugya ta ke mokol sau ta next ngan ke iko betra berible betra kerja yang sih asal mana yang baik rokas sekarang kalau bukan kan nomor packing kisah nyo ani kenai tu bunyi hebia power kenai like uri zak mang pulu kau berkenai kau naya zak aku ni betra matonggo pasu suka siram matu yo bertini gang siram dia bertu yo pasu bertini tu bet cikoni ada bah kayak tu dia tahu okay sunscreen is a must tabuta asak summer or anytime winter or sunscreen nango sun protection bagai okay take a shampoo okay lip balm and win kaksai normal na and kaksai kisa abnormal kisa ganyo drying thango gangai mai kisa sati thango je lipstick pulo no kagi thango karan thango do abaganyo ang lip balm no le yakaya gani to asak normal asak dam ko no use khailata kita kesan ngangkai lipstick ngangkai ang baksa ngangkai khsiro baksa se khsiro kesak ro phule an je do but ang ngangkai kesak ro pink ro ekdom dhinchek jata kisa chok jat phul ngangkai kisa confidence phayo up phule ka ang jina askai sitra hema tongo like ma chuje no happen ta of phul ke kisa confidence phayo ta ko ro bui ko ro sanan okay and very important ani bago ngangke ko ID card kaisa toniwo kaisa ID proof ta je kuno kichung thanga ngangke ang ID proof jate phuluma na te kai mane ID proof kaisa toniwo okay first rok tai tongia do tabu to Google Pay rok phayo phakya phone pay rok phakya na first rok toniya but obviously samisha rang rok toniwo jate kun jagawo je jagawo lama rogo kun paina nang kha Google Pay phone pay kare ngake mukto no paina ngake use khani ada bana ngake last but not the least ngake blush antonio nai khangkai nai blush on purple but like cheeks go full kangi kachak thango amani mare Bangalore gi rimane maiti dia rimane ani gifts so ani bego amsugno I hope nok chazakna ani what's in my bag video but I feel comfortable of bag nai super perfect cute so I hope tini what's in my bag video no nok chazakna ni ang no fuka ani bego tam ang gi no carry khai inke amta haki no nok jodi Zouk ni bag ni use khanam sangkai please ani coupon code YTCHRI10 they should repeat khane YTCHRI10 no use khainata pongdi special discount of manai so what are you waiting for description link or exact tongo alin no hit khaidi tai ang haki no Zouk ni bag no tuigi tai awesome no beautiful khaidi